Nanone kandi munyemerere turebere hamwe izi breaking news ni The Quick Times News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe gakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5. N'itangazo rero risohowe aka kanya na 23 aho rigira riti dushingiye ku bwicanyi bwa buri munsi bukorwa ku buryo buhoraho kandi budahanwa bwibasira abaturage b'inzirakarengane Minembwe, Imikenge, Karingi no mu bice byose by'imisozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo bukorwa n'ingabo z'ihuriro ry'iterabwoba ry'ubutegetsi bwa Kinshasa, ihuriro Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars AFC 23, riragaragaza impungenge zikomeye ku guceceka gukomeye guteguwe kandi kurambye k'umuryango mpuzamahanga. Ibi bikorwa biteye ubwoba by'ubugome bukabije bikomeje gukorerwa abaturage b'inzirakarengane batagira kivurira n'ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa, cyane cyane FARDC, FNDB na Wazalendo FDLR ndetse n'abacancuro b'abanyamahanga. Birasenyagura kandi bikazimya ibyiringiro n'inyota y'abaturage ba Kongo yo kubona igisubizo kirambye kandi kirangwa n'amahoro kuri iki kibazo. Ibi bikorwa by'urugomo rutihanganirwa bikorerwa mu gihe habayeho uburangare buteye isoni kandi butemewe ku ruhande rw'imiryango itanga ubufasha bw'ubutabazi, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'ibigo bivuga ko bifite ijambo rikomeye mu bya diplomasi. Ibi byaha byibasira cyane abagore, abana n'abageze mu zabukuru, bingana n'ihohoterwa rikomeye risubirwamo kandi rifite ibimenyetso bihagije byo kurenga ku mategeko mpuzamahanga agenga uburenganzira ndetse n'ubutabazi mu gihe cy'intambara. Umuryango w'igihugu n'uw'amahanga kimwe n'abayobozi n'ibigo byo mu karere baraburirwa ku mugaragaro iby'iki cyago cy'ubutabazi cyateguwe nkana n'ubutegetsi bwa Kinshasa muri iki gice cy'igihugu. Ikindi bishyira mu kaga gakomeye umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari kose. Uku guceceka kudakora no kwirengagiza ibyaha bikomeye nk'ibi bigaragaza inshingano zikomeye mu by'imyitwarire no muri politiki, kandi amateka azasaba ko habaho kubibazwa. Ibi bikorwa byiyongera kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano ku buryo bugaragara kandi bubabaje, bigambiriye kandi bikorwa mu buryo bwo gusuzugura no guhonyora iby'impande zari zarasezeranye mu masezerano ya Doha n'aya Washington. AFC 23 iragaragaza mu buryo bwuzuye bwo gucika intege uko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gusuzugura amahoro, ibiganiro n'iyubahirizwa ry'amasezerano bwiyemeje ku bushake. Iyo myitwarire idashyira mu gaciro kandi irangwa n'ubushotoranyi isenya ibikomeye icyizere cy'amahoro arambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikorewe i Goma ku wa 19 Gashyantare 2026 mu izina rya Alliance Fleuve Congo Laurence Kanyuka, umuyobozi w'ishami rishinzwe itumanaho. Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 mu yandi makuru. Yari breaking news rero nakagaruka turakomeza tubashakishirize andi makuru ajyanye n'iri tangazo.